Lagip, di napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag, nga umay mang tadadal, liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip, di napalabas. Naimag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Greg, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, jakon agpalpalikaw pay. Manipod na amok ni Celia, inpatag ken inayat kon iti kastaunay. Impaay ko amin a kasapulan na. Imbilang ko kas prinsesa iti biyag ko. Palubusan nakman nga rod amang istorya kadagiti pasamak ang nakaigapuan ti lagip ti napalabas ti biyag ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Agawid ak gayam into no may alawas ija probinsya. Ang mga no kayat mo ti sumurot. Ha? Tapno makapasyar ka mo ti ija lugar mi Mabainak sa? Si kamat. Awan rumbang apagbainam. Nasingpet ni nanang. Ken maysa, amo namat nga dan kayan ayat ko. Sige, sumurot ak. Agpakadak nga ron iti trabaho. Papanamay pare. Nakapurma ka manan. Inak man iti pagadalan. Sukunak manan ni Celia. Uy, talaga mo ta. Uwan pare. Dual daw ngamin nasaan kami nagkit-kita. Gaputa, busy ako na iti trabaho. Kailiw ko matan. Una yan pare. Dual daw lang nga di ka nagkita. Kailiw mon. Gatuin. Sigagit di man. Gagangay, ti agayan ayat ako nada. Sa bagay kit di O sige, yung ka nga rodan. Tamang ano agur-uray ni Celia. Kunaklakit din no saan ka nga umay? Mabalin ka di mata saan. Impromise ko kan ka nga umayak ita. Iso nga daakon. Yag mo tibag mo. Siya kon timang bitbit. Wan man nga ron. Thank you Umay kan. Inta pa'y mangan. Kalpasan na. Ipasyar ka bihit. Sa kanto itulod di boarding house mo. O sige, Greg. Dalpas ta matinanangan. Sa dino ti kayat mapagpasyaran ta. Ha? Si kaman no sa dino ti kayat mo. Mapantalat ta nagpaangin ni parke ha. Kabayatan nga urayan ta nga agopin ti night market. O sige. Ang mga no da kayat mo agatangan ni Jay. Siyak pa iti ko nam. Adu Alang Roden, Intan. Naitulod ka matin dito na mo. Arami din matin, no ada assignments mo. Agyaman naklaunay ha. Awan na nyaman na, basta para kan ka. No ada masapol mo, ibagamlakan niyak. No ka magalak nga itad ko. Ken saya atem ti panagadal mo ha. Wan, agad adalak mo tanaimbang. Kaputada ka nga inspirasyon ko. Agyaman ak no kasta Celia. Mangan ko nak, di ka pa sumumbit mat. Ha? Anya nga minti pampanunuto maya. Awawagak nga ron ni Celia. Ang Jack makontak. Si kangit di mat. Abangan no, busy iti panagadal na Ay. Mangan takit din. Sabo, mapantamad lang trabaho. No malamtin asarong karam ijadagos na. Unay kan. Mangan kalatan. Sa anak pa mabisin. Naimbag amalan mo, manang minda. Si Kamat Gayam. Kumusta? Ayos lat ha. Imayak ta sarong karak ko man ni Celia. Kunak man no nag-break kayon. Saan manang? Sino tinakaibaga? Ay na, pasensya kan iti sa ludsod ko
Kunak ano nag-break kayon, taada ngamin nang itulod kan kwa na dito'y dagos na idinaminsan nga aldaw. Anya, Kunak nga rod no si ka, ngam sa balimat. Sapay kas taunay abartek ni Celia idi intulod na. anya. Ket adda ka din ni Celia di taunag. Ay napasensyakan. Awan, tanapalabas ko mat itay anak ka uniform. Napan siguro nag-eskwela. Sa pa jak makontak ti cellphone na. Sana bale, tay bagaktukan kwa na nga imay ka. Hello, Celia. Hello, Greg. Naku na ti landlady mi nga may kakano dito'y dagos ko itay bigat. Wen, imay haktadyak namin makontak ti cellphone mo. Wan, pasensya ka lang kuman no jak imaw awag iti manungal daw. Bisyak ngamin iti panagadal ko. Ado dinaskan nga ramidag. Kasta, Wan, iso asaan ka kumaagumurgura kanya ka? sige. Sapay la ko ma, tapod na ti ibagbagam. Ito man pa yung kasta ka, pare. Makadlawa ka. Ah, saan ka kami na matagtagarikat? Anda parikot mo? Pampanunutak kami ti kayan ayat ko. Ha? Apay magpare? Saan kami na mapukaw iti panunot ko? Tinaybaga kanyang ti landlady iti pagdagdagusan na. Anyat kahit mo asawan. Naku na kanyak. Nga ka nun ang itulod kini Celia idadagus na idi na minsan ngal daw. Kat kasta unay pa iti bartek ti kayan ayat ko. Anya? Ay, diyak mo no nyat panunutak. Isuday jay jay aldaw ajak makontak ti cellphone na. Anya? Katanya pa lang tiraramidam. Kumpronta mo na. Itaman pa'y anagawid ka dito'y probinsya, anak ko. Una nang. Kat, kumusta kayo matan iti kayan ayat mo? Kuha. Nasayat mat nanang. Apay nga'y asaan mo nga insurot tapno nakapasyar kumamat. Saan na nang? Busy iti panagadal na. Is, jakin surat. Kastaya, kat alaa, igaid na ti panagadal na, tapara mutlaang iti masakbayan niyo. Hello. Hello, Greg. Sa dino ti ayan mo? Adak dito yung probinsya. Nagawid ak iti malam ti Friday. Apay? Nagawid ka gayam, ngam di mo man laing pakaam mo kanya? Kaano ka ngagsubli dito yung syudad? Itamag lang. Nasayat mo kasta. Urayag ti isasangpad mo. Umay ka kuma dito'y dagus ko. O sige. Agdiretso ak dita. Bye. Nasayat ta inmay ka. Ada na patag ngay pakaamukkan ka. Anya dayta? Masikugak. Anya. Uwan, Greg. Kaya't mo sawan, agbalin akong nga ama. Uwan. Maragsa ka ng itimbagam. Ngam, anya lang ang timakunan dagi tinaganak mo. Ingkari ka dako adang urayan ka ginggat makalpas ka. Sana bale. Mabalin ko mat nga ituloy kalpasan ti panagpas ngay ko. Sige, no day tati ko nam. Nakaragragsak ak Celia. Diyak may ladawan ti ragsak ko. Ang apayakas na tilangam. Kaslasan ka naragsak. Naragsakak mat. Isu na lang ta, napuyatan ak. Diyak unay nakaturog iti rabi eh. Isu akas to'y tilangak. Ito pa lang. Congrats, pare. Sigagit di mat. Kituan mat. Agas man. Agbalin kan nga ama. Sana all kunaklata na. Ay ngarot kat gasat kun sa tiag baak. Siga talaga. Adan tulat tamat Dan. No da. No yawan. Talagang aklo naglangan na naiparswa ka baak. Adan to kunakmat. Talaga nga minanapili ka kahit. Anya? Ala, panawan ka pa dito eh. Inak pa sukunan ni Celia dagus na. Ing kami di ospital ita, tayo pa-check up ko, ha? Ing ka ngarutan. Agad nanad ka.
mailiwak matkan ka. Ngam anya kay nga ron. Sana bale tag kita tantumanan. Adakon, Ha? asino ti kasarsaritam iti cellphone? Boses ti lalaki day jay. Ay, si kakit di mat. Tumboy day jay. Gayam ko nga day jay probinsya. Nakasagana akmatan. Itay ka pa'y nga ururayan. Ala, aginanakan. Kalpasan na, mapantamatan. Masapatan, tapno saan ta makipilpila iji ospital. Anyat kahit sa wanda ito eh. Agpudno ka silya. Greg, Naku na ti Dr. Adwa bulan ng tisikog mo. Saan ka maag? Manipod na gayan ayata. In respeto ti kinababaim. Gapot na kayat ko ang makaturpos ka. Malaksid lang hindi nakainumak anapanak iji boarding house mo. Amok nga da napasamak idi kadata. Ngem na minsan lang da jay. Ken amok nga awan pa iti makabulan anapalabas. Greg, danggan na ko agpalawag. Anya pa lang ti palawag mo. Ket agdadata lang arudan asaan asyak ti ama ti sigug mo. Amom iti bagim asaan asyak ti ama. Ngem opay nga impaka amom asyak. Panggap na alokon ha. Ngem di ka nagbaligi. Gaputa sa anak amaag. Awanan ka itibayin. Ay, pare! Ito naman pingag. Kasta-kasta ka. Nakarapay ti partek mo. Sa di nung tinaginin naman. Di ka pa nagawis. Pasensyahan pare ha. Di kayo nawagan. Tayo na panak iminom. Kaya ko ngamin. Ngailiw-liwag tirek na. Nagsakit nga ang lunan. Kastaw na itirak sa ko. Ngamsan mo't gaya masyak. Tiyama. Mabit man lang. Diyak mawawatan ti bagbagam. Anyat kaya't mo asawa na ya. Jasikog ni Silya. Kunak mo siya tiyama na. Saan kayam? Anya? Di ko na maloko na ka. Saan? Amok tira ramidak. Sana ka mag. Inayayan ko pa itigas na unay. Kas jeti na ramid na kanyak. Apay ngay may kapaila dito idagos ka. Anyat ibagam. Di mo nga minsong batan tiawag ko kan ka. Iso nga, imaya kon. Apay kumasong batak. Iti anya ka po. Greg, saan ka kumamatakas ta kanyak? Tanyat kaya't mga mapasamak. Tratuan ka latta akas iti sigod. Nga uray kas taunay ti panang luklukom kanyak. Kasta ti kayat ma. Saan matakas na? Amok ang nagbidutak nga magbababawi ak itan. Agbabawi ka. Ngem nalpasan ti amin. Agbabawi ka. Asaan a para kanyak. No dikat para iti bagim. Ken no asin naman ti ama dahi ta sigod mo. Pumanaw ka, tadya kaya't makita ti panagruprupam. Pasensya ka na ti panagsasaw. Gapot na kas taunay ti sakit ngayon paay mo. Agbarbartek ka manan. Saan ka mat nasigod na kasta, pare Greg? Kaya't ko ti makalipat. Ay na, saan na kasta tiwagas tapno makalipat? At dagit diya malagip mo amin ano nakainom ka. Kinmaysa, sana maksenti parikot mo no ginom ka iti arak. Ay, at dala nga nakakasi ti bagim. Kasaritam kit din ni Celia. Talaga, di mo kayat. Uray kas ano, at damat makuna, closure yun ba? Nan, dahin siya. Impay ko amin, masapol na. Suportado ako mo tamin. Ngamlino ko ng tiyawanan bain. Panakunak. Sana ka umdas para kuha na. Sige. Saan mo na panunutan dahil ta, Pards? Bayamon. Panunutan latan. Asaan nga iso ti kagasat mo?
Anya, agawid ka ni Jay lugar yaw kunam. Wan, Greg. Iso nga'y mayak. Tomay ko la ipakaamukan ka nga agawid akon. Iti anyaga po nga umay ka pa'y lagpakada kanyak. Greg, awan pa'y matius to closure ta. Iso nga pa nagkunak datapay laang. Si ka tinagaramid iti sana na sayaat. Ngam kayat mo pa'y lati closure. Umdas a closure ti panagaramid mo iti saan na may parbeng. Sa dino ti ayan tinakasikog kan ka. Siguro, iso ti kasarsaritam idi na minsan anak ko nam akaili mo. Sagad aglibak ka pa'y lang agayim mo atumboy. Selya, sa anak amaag, uray na uli makakatao. Managpaliwak mat. Anya, Pangasim, taday tuwin ti maudya pa nagsarita ta. Di ka nagpakpakita kanyak. Namimpinsan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Gapo iti inaramid mo. Plinanok ti panagkalay sa ta, idinaamwa ka masikog ka. Gamsan gaya masyak ti ama. Iso amanipod ita. Nawayakan. Nagsakit nga aklunan ngam pinalubos sa klatan ni Celia. Inaklon ko asaan nga iso ti kagasat ko. At dadagiti gundaway nga agparik na kanyak ngam jaklatan ikaskaso. Ngamin napukawan ti panagayat ken panagtalag ko ken kuana. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ting ka panang ibasa ken panang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. To'y pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Husto ka. Saan nga iso ti babae akagasat mo? Sapay la kumata agbalin nga adal ken ka ti inaramid na. Ken sapay kumata masarakam metten tinapudno nga ayat nga isagot ken ka ti babae nga agbalin akapisi ti pusom. Alakastan pagayam, Greg, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin patgan mi a dumdumngeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangeg, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ti ikanbiag ita, ket impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Gerald. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Gerald. Adumatan dagiti nangagak a drama dito'y channel mo. Adanangag ko adanda ni kaparehas to'y inak istoryaan ita, may papan iti padas ko. Ado ti mangibagbaga a nagasatak kano iti nobyak. Malaksid a napintas, nasingpet, naanos, ken di adalpay. Family-oriented amako na. Banag ajak inikkan patag kabayatan ti kaadat relasyon mi. Rugyak man ti agsalaysay idi na destino ak e Genueva isiha. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oy Gerald, mayat manan ti isamam dita. Asino ti kachachat mo? Ni Venus? Ni Angie? Wenno ni Kate?
Awan ka dagiti imbagang master. Ay, nagloko kan. Di mo ibaga nga adapay manen kabarbaro. Awan master, adda 5 days leave ko. Iso as syempre, jay original ti kachachat ko. No kasta. Okay kayon ken ni Claire? Wan master, amumot kanya kon. Basit lang nga panagdrama, ket okay kami manen ken ni Claire. Nasayat mo't nga rod ano kasta. Ang umnay, kita di kaagbalin akampante. Ngamin, amin analabas ket dakas. Numapno ti salop aglupyas. Ni Master Mike, Mom Gerald, naglabas akong dagita abanag. Daytoy ket palagiplaeng ken ka. Iti kasta, awan to ti pabasulem inton dumteng ti aldaw. Hi sweetheart, flowers for you. Ay sus, siguro. Addamanen kalukwan nga inaramid mo anya. Isu nga addamanen pasabong-sabong mo. Anya, awan, si Kamat. Sigurado ka. Wen, promise. Okay. Thank you nga, Rod. Awan anyaman na sweetheart. Wow, ha? May pa-flowers si Congressman. Siyempre Ay, kunak nga Rod nga addan sa manen inaramid na. Isu nga adda pasabong-sabong na. Yun lang. awan nga rod. Tinasaya at intayo man kit di mangan. Ilibreda kami. Siyempre mat O anya, o may kakadi, Daphne? Wan ko maang. Adamat papananmi ka ni Archie. Nalabit nga agturungan dayjay ditoy. O, di bagam, tamapantayo pa'y mangan. Wingag paiso, Daphne. Ibagam, tamapantayo pa'y mangan. Sakay dumapan itikunam apapanan nyo. Saanan, ang mga makadisturbo kami pa'y iti-date yo. Char! Sika talaga, Daphne. Mom, saanan nga uso day ta date ita. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Saan ka di, Gerald? Ha? Kwa? Uwan, pudnotin baga ni Claire, Daphne. Iso amapan tayo pa'y mangan. Sakbay amapan kayo iti kunam apapanan nyo kini Archie. Husto ka ti kunak, Gerald. Kunam nga niya, sweetheart. Anay ko! Apay ngagtungpa ka nga eh. Sweetheart tarubam? Ti Kunam ka di. Kat makalubam ti kinachikboy mo iti panangted mo kanya karagita asabong kan chocolate? Kwa, sweetheart, dengganak kumamat. Agpalawagak. Anya ti ipalawag mo? Ibagam ka di manen asaan mo nga ay ayatan dagita a babae? Ibagam ka di manen a pastime mula ang ida? Kat siyak ti pudno nga ay ayatan? Claire? Kasta ka dilatan ka na yun, Gerald? Amom ka di amasaksakitan ak unay? Sorry, ikarik. Saanan maulit? Promise. Jackson mabilang. No namin ano kan a pinakawan. Madudug unay ti pusok. Gapo iti kastangar aramidam. Maumuma paikit din. Kumusta kayo matun kini Gerald, anak ko? Okay kami matlaang, nanang. At dadagiti gundaway nga aga pa kami. Ngam, kaasi ti Diyos, masulbar mi matlaang adagos. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta anak ko. Nabayag kayo matan nga agayan ayat. Apay, awan pa'y plano yaw nga kalaysa.
Saan mi pa'y napagsaritaan day taabanag, nanang? Kan may sa, planok nga ituloy ti agadal itilo. No ti panagituloy mo itilo, mabalin latamat nga uray agasawa kayon taon saan aya? Wan matkit di nanang. Tinapatag, mabindisyonan kayo mataan kas agasawa. Kang runaan ti amen, agbalin aligal ti panagdenayo. Bayan nyo, nanang. Takasaritak to ni Gerald maipapan iti dayta abanag. Wen anak ko, tapno mapagsaritaan tayo matan ti may papan iti panagkalay sayaw. Ay, nagboring. Awan pa'y kachatmat. In-chat ko ni Claire. Ngam saan pa'y mata nag-reply. 2 oras na saan anak ka online. Nalabit ama kumikom iti opisina na. Ay, saan na nakas iti sigod tinobiyag. Kanayon nag-idi ako mustaan. Kanayon nga agchat kan umawag. Damagan na no nanganakon. Kanuan niya ter aramidag. Kanayon nga ag-update no sa dino ti ayan na. Noan niya ter aramidin na. Kano asino ti kadwana. Ita. Awanan. Dandani saan pa yan nga agchat. No jak agchat kan umawag kan kuana. Ay. Ni. Adagayang pus na. 2 hours ago. Ha? Adda damat iti bitch. Ni. Asino ngay dagito'y kakadwana? Awan mo't itiladawan ni Daphne. Jak mo dagito'y tinasayaat. Awagak ti cellphone number na. Baring sungbata na ti awag ko. Hello, Claire. Sa dino ti ayan mo? Apay adi ka mat-ag-on online. Adda chat ko kan ka. Pasensya kan, Gerald. Adda nga minsaan ana plano nga outing mi kadagiti batch ko iti college. Medyo nakapsot ti data diti ayan mi ita. Kasta ka di? Asino ngay dagiti kakadwam? Adda ka di amok? Awan. Ngem amamuda ka. Ngamin, makit-kita dati post ko tunggal agkadwata. Kasta ka di? Adun sa mo ti kakadwayo alalaki. Amangan mo't no armanda ka ditan. Saan ka nga agpapaaram Ibagam nga addan nobyom. Ket dandanitan agkalaysa. Oy, Gerald. Sa anak akas kan kanya? Kan may sa anak akas kadagiti kachachat mo ababai, analakalaang amaal-ala. Idi dayjay. No ita, awanen ti kachachat ko. Inpamaysa kon ti atensyon ko kan ka. Promise. Sigurado ka? Wen ko naklangarudan. Nagbalbaliw akon. Jak ngamin kayat amapukaw ka iti matang ko. Amumat nga ay ayatan ken ipatpatag ka unay-unay. Ay sus, agdrama ka man ako nakon. Ala, sige nga Rudan. Umawag akto inton makaawid ak ijabalay. Agrubrubwat kami ngaminan nga agawid. Sige, sweetheart. Urayak ti awag mo. Agan-anad ka. I love you. Nasayaat mo ta simbangpot kan, Gerald. Adda na patag apagsaritaan ta. Anya day ta, sweetheart. Adtoy, basaem tinag-message kanyak. Ha? Anya message? Basaem tapno maamwam. Hello, Claire. Siyak ti ay ayatan ni Gerald.
Isu nga pa nga asim, taisinamon, tinobyok. Agin inayat kami, ket plano min ti agkalaysa iti mabiit. Adaywamon ni Gerald. Talagang sa adya kon mauray ti panagbalbaliw mo, Gerald. Claire, awan kamin kin ni Jessa. Nabayagan nga awan kami ti dayta a babae. Pat yan na kumamat, pang-asim. Jack, amo ti ibagak, Gerald. Nauma akon. Nasaysayat siguro agsinatan. Iti kasta, maaramid mo matan ti kayat mo. Saan, Claire? Jack kayat. Jack umanugot ng agsinata. Si katay ayatag. Huston, nabambanog akon. Kaya't kumatan apaginanaan ti pusok iti sakit amalaklak am kuken ka. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Idilit ko aminin nga account ko. Mga rami dak iti baro, ket yakon agiadpay kadag iti babae. Promise. Pasensyakan. Ngam awanan pamatikan ka, Gerald. Awan mo't siguron ti maibagam. Ngamin. Namin ano kamatan a pinakawan. Claire, denggan na kumamot. Pang-asim, agbalbaliw ako na talaga. Ikan na kumapay iti maudi agundaway. Tapnosul nitak dagiti nagkurangak. Kasyan na kumamot. Claire. No kasta, pinakawan mo matlaang ni Gerald, bes? Kaslakastan bes. Di namot ngamin kayat ti makisina kanyak. Kasta unay a panagpakpakaasi jay loko. No kasta, sika nga rod talaga ti love na. Diyak mo Ngam nupod numat lang asyak ti love na. Di na kumapasakitan. Saan mat? Takas na kay kayat nakmat asaksaktan. Sakat paulit-ulit mat ngar aramidan na. Anya kay ti amom, bes. Ang mga nupod numat ang nagbalbaliwan ti nobyom. Paliiwak, bes. Wen paliiwam, bes. Sweetheart, malagip mo ka ditiin bagak idiken ka nga ag-travel ta abroad. Wen, apay. Umadanin ti 6th anniversary ta. Kayat mo ka di nga ag-travel ta abroad. Ijay tang ag-celebrity may kanam nga anibersaryo ti ayan ayat ta. Anya apet sa ti plano. Kan manungal daw ta ijay. Iti kasta, makapakadak iti opisina. Ag-Tri-City ta, sweetheart. Good for 14 days. Tapno masulit namat ati bakasyon ta. Okay. Sige, taiso ti ipakadak iti office. Ibagak nga awanak iti lasud ti dua alawas. Wana, aglivak mat iti 2 weeks. Ay na, excited akon para iti panag-travel ta, sweetheart. Will you marry me? Gerald? Un, sweetheart. May kariak ka di akapisi ti pusom. Katuan sweetheart. Yes, I will. Claire, Gerald. agyaman na, Claire. Agyaman na kiti gundaway nga intin mo kanyak. Tapno masulnitak dagiti aduan nagkurangak. Awan anyaman na, Gerald. Makitak mo ti panagbalbaliw mo. Iso arumbang laeng apakawanan kan. Apaman ang makaawid ta di Pilipinas. Kaya't ko apagsaritaan tayo ti maipapan iti panagkalay sata. Ay na,
Maragsakan ak unay iti day ta desisyon mo, sweetheart. Kat agyaman akmat. Ngamin, di mo impalubos ti panagsina ta. Amumot ngay ayatan ka. Kan ipatpatag ka unay-unay, Claire. Si kalaang ti babae anak kariknak iti kastoy. Kat ulitak manen, ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Ala, husto daytan apa nagpakpakawan mo. Napakawan kan kunakmat. Lipatan tan tinapalabas, kat mangrugi tamanan, para itinapimpintas a masakbayan ta. I love you, Claire. I love you too, Gerald. Ay, unay kan, anak ko. Anya daytoyen nga inararamid mo. Kunak man, no agkalaysa kayon kan ni Claire. Akas itiinyawag mo idi kanyak. Nanang, Kasano pa yan daytoy? Idarumda ka kano ti pamilya tinasikugam nga estudyante. Saan la dayta? Paikat da ka pa'y iti serbisyo. No di mo ikalay sa ti anak da. nanang, tulungan da ko ma. Jak amo teramidak. Mariribukan ako unay. No di kan tumat ngamin mabagbagaan. Anya ngay ita. Dakdakkel kat nga ro da parikot. Nanang, Tinasayaat. Kasaritam ni Claire. Ibagamkan ko ana ti amin. anya, ang nanang, sigurado ang masaktan man ni Claire. Jak lakit ti kabailan ang makita ngagsangit manantay ayatak gapo kaniya. Ay, kat talaga akasta, anak ko. Anya ngay nga rod. Adda ditan. Nasken nga aklunem no anya ti agbalin a desisyon ti nobyam. Adda ken ka nga agpili no anya ti kasayaatan nga aramidem. Desisyon mo dayta, anak ko. Kat, anya nga ti planom, Gerald. Jak amo Claire. Mariribukan ako nay. Siguro. Talagang aging kalaangan dito ti love story ta, Gerald. Ha? Husto mat siguro ti innam atawan a relasyon ta. Inayat kan impateg kamat iti kastaunay. Panagkunak. Awan mat siguro tinagkurangak. Inaramid ko mat amin tapno agbayag ti relasyon ta. Ay, Gerald, takdaram ti inaramid mo. Angam Claire. Jak ay ayatan day di a babae. Sikat ay ayatak. Diyak kayat asyak ti agbalin a rason. No apay nga adda ubing nga awan mabangunan na nga ama. Pakawanan na ako, ma Claire. Sorry. Sorry talaga. Talaga siguro. Asaan adat at agkagasat. Isungakluan ang tanti amin. Saan? Si Katay ayatak. Iso asi ka nga ruti kalmaysak. Urayan nak. Urayam ti panagsublik. Claire. Agsubli ak nga agsubli. Orno sa klag ti may papan ka na kami kini Sylvia. Saan, Gerald? Ikalay sam ni Sylvia. Gaputa day ta ti rumbang. Panunutan ti trabaho. Dagdag kala pa kaibabainam. No idarom kan paikat da ka iti trabaho. No pa'y nasakit. Masapul nga ikalay sam tinasikugam.
Agyaman ak ta pinatgam ti panagsinarak ta, Claire. When, tadagulit kamot ngamin. Kat, kumusta ka matan? Kumustan ti adda pamilyana? Amom ka ding aging gaita. Kat si kapay lang ti pitpitik to'y pusok. Adday ta ka manan, Gerald. Laglagi pam nga dan asawam. Iso asaanan arumbang nga ibagam ti kasta kanyak. Ti asawam, ti pangibagaam iti dayta. Katsi ka, kumusta ka matan? Intuloy mo gayam tinagadal itilaw. Kanayon ko amakita dagiti pos mo. Agyaman na ka. Gapota oray kas jay tinapasamak ka data. Kat dinak in black, wino in unfriend. Awan mo ti makagapo, tap na aramidak ti kasta. Kanmaysa, naklon kon ti amin at talaga asaan adata ti agkagasat. Siguro, adomat ten ti agar-aram ken kanya. Adomat ti makitkita nga aghahart ka dagiti post mo. Ken ado dagiti agkom-comment. Di mo kunaan nga agselselos ka. Claire, Laglagi pa nga awanan karbangam nga agselos. Pudno nga agar-aram da. Angam, awan pa'y panahon ko para iti dayta. No ita, nakafocus akpay lang iti panagadal ko. Kaya't kung amin ti makalpas iti low. nalaos ti pa nagbabawik. Ngaman yan. Tatalaga nga awanan maramidak. Masaksakitanak. Ngam, maragsakan akparagan ka. Igad mo nga ti agadal. Iti kasta. Kat maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Nga uray saanan asyak ti lalaki nga adda iti sibay mo. Pasensyakan. Ngamin, sinayang kung dagiti panawan nga enpay mo. Amok ngagbasbasol akon iti kastoy nga aramidek. Ngam kayat ko nga ibagakan ka. Akanayon mo kumaalaglagipen. Nga daklaang ditoy, para kan ka. Kat si kalaang ti babae nga ay ayatak, aging gatong palbiyag. Juan Miss F. Inkasar ko ni Silvia. Gaputa saan kano akayat dagiti dadakkel na ama ibabain ti pamilyada. Nakisarita ak nga arigluan mi ti amin ngam saan da ngayon mannugot. Gaputa jakmat kayat ti maidarom kan maikat iti trabahok tinungpal ko nga rod ti kayat da. Tinasakit kalpasan ti panagkalay sami naalisan ni Silvia. Ngam naamuak ngayon gagara nagayam nga iparagrag gaputa di na kano kayat ti agsardeng nga agadal. Nagsakit tinakam ko iti kasjay nga inaramid na. Kanayon kami nga agapa kan kanayon na nga ibaga nga agsarsarak kami kano ni Claire nga uray saan met apudno. Gapo iti dayta, jakon agaw awid ijay balay. Nagabangak laangan iti apartment ko. At least dito'y tanasimbang ti panunot ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma tanakaibati ak iti adal kadagiti kakabsat adumdumngag. Aging galaangan dito'y Miss F. Tuy pagayam mo, Gerald. Ken ka pagayam, Gerald. Mariknak ti panagbabawim. Nasakit ti agbabawi, ngem naladawan ti amin. Awanen maarami dampay. Alakit pakawanem ti bagim pagayam ko. Patsyak nga inot tumatlaeng ang makaginawa ka. Awan ti karbangan ti asino man amang husga ken ka. Taamin tayo kat managbasol. Justo ti mangukom kada tayo amin. Dayawan ka gaputan na amiris mo tinagbasulam. Kasta talaga ti biyag. Nasken nga awatem dagiti mabalin ang mapasamak.
Adda kasukat ti basol. Pakawanam nga rod ti bagim kat ornosam ti pamilya a binukal mo. Alakastan pagayam Gerald, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngag. Ti surat nga intay kan biagita ket manipod kani pagayam tayo a Clarissa ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Kastameten kadagiti padak adumdumngeg. Nakapagsurat akmet gaputa kayat kung aibinglay tinagbalin a padas ko may papan kan ayat. Padas ajak pulos ni namnama. Ano kaano pa'y ang nagkalay sa kamin iti asawak santumet na pasamak. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Di mo't dua atawin yawn, ngagdindin na kini Rafe, Clarissa anak ko. Wen tatang, Apay ngay, nga aging galta, kaawampay lang apo ko, me. ni tatang man. Ay. Addan tulad taa, di kay kadiagapura. Dumteng to dayta. Ay, ke, lalaigin nyo ang amin anak ko. Di kay agkapoy-kapoy. Anya? Magagana na ngamin una yan, abadan itapo ko. Kaya't konti agaw awer anak ko. Ala, bayan nyo tay bagak to ka ni Rafi dayta tatang. Ay, wala. Ibagam, tayo purayaw. Kabayatan na napigsa kami pa'y kininanang yaw nga agaw awer. Ang mga no, saan kami tun amakaw awer no ibay-bayag yo pa'y. Anya? Mas excited kayo paikit din ngabda kami nga agasawa tatang. Ay, wala anak ko. Nagrola ka. Umo na nga apo ko may tipas ngayon to no bilang. Rafi, honey, apay nga giwalin ka nga, Rafi. Apay, di mo ka di kayat, di pa nangarakop ko kan ka? Ay, kwa. Saan mo nga di dayta? Mapudpududan na kami. Diyan mga turog nung nakaarakop ka kanyak. Apay, di ka di mapudpududan? Kat nung nagbara ti panahon. Damat electric fan lakay. Uray pay. Kurang lakta. Talagang amin ang mapudutan nak. Anya? Ngala, matulog ta. Adalo man tirabi. Masapak pa sumra ka di opisina yung bigat. Apay nga rod nga yan, nagtalikod ka matan. Nagtangalag nga rod anak kasikig, anak kasango ken ka. Anya? Mala, matulog ta din. Rabi. Una yan ti asawak. Kastoy latan na kanayon. Awan pa'y napuutak mat analailo kanyak. Kasano kami ngay amadaan iti anak mo kastoy la? Kita, nakaturo ka na dangos ti loko. Ay, anya ngay nga rod. Pilitak matan ati maturong. Bes,
Ha? Ada ka di ibagami, April? Ay sus, itay ka pa'y apal paliiwan na. Nakaadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Kaslada na unag apang panunutam. Apay, nagapa kayo kadimanan kini Rafi? Ay, kwa, saan mat best? Kat, apay nga ron akas tati langam ha. Ada ka ti parikot mo? April. Ibagam no anya na ita. Nakasaganat adungag. Jak amon, lumako na aparikot daytoy best. Anya na ita. Ibagam iti kasta, amok mo ti ibagbagak. Mas daawak lang amin ka ni Rafi. Oh, apay ni Rafi? Ada ka di babae na? Awan. Ang mas daawak. Ngamin, kasla saan ama karik na no kas dyan agkaida kami. Anya? Si kakit di mat bes. Amangan mat to na banuglang itinagmalmalam at trabaho ti asawang. Kanayon na nga ibagaan na pudot. Kan nadaga ang kano ti panawan. Iso adi na kayat ti maarakop. Tinasaya at kasaritam ti asawan. Awan sa bali ang makasulbar iti dayta. No saan ada kayo matlaang. Panagkunakat kurang kayo laang iti komunikasyon. Ay, tanda ni agtapos manang ti kalendaryaw. Ngum, aging gayta. Awang pailang apo ko ta, bagay. Uwad nga ang paisaw lakay. Ay. Di mo lang aminan ang sikog ni Clarissa nga anak ta. Day tagarod kay. Magagaran ako na pandalit apo ka. Kasanaw, kamakumikom dan sa mga min nga trabaho. Ay na, uray trabaho da trabaho. Nuawang mo anak da. Kaslawang mo la serbina Ngamen, awang mo itrab-trabawan da. Kasaritam to makikidi anak ta. Ibagam tagsarding pailang nagtrabaho. Nay, apay nga pagsardengam nga trabaho lakay. Un, atap lumakainan na. Ang mga no mais-stress iti trabaho na. Iso asan ang makakagaan. Ay, adamat kit di puntom iti dayta na ibagam lakay. Bayam, ta ibagak tuken kwa na dayta. Ay, agalas Jason iti rabi, ngam awan pa'y lang ni Rafi. Nag-overtime nga ta. Saan mo ta nag-text? Wano, imawag man lang kuman. Ay, adan samatan sa balingar aramitan ti asawak. Saan mo ta sigod a kastoy Tinasayaat. Awagak. Ni, ada nagsardeng alugan iti batok. Amangan no isudaytan. Siripak man. Okay, boss. Nandiyan mo lang kita parang itulog mo kanya. Okay. Ada na nagkaya parang manayam nagawin. Ay, nabartak man ni Rafi. Tinasayat, sabtak ijarwar ti asawak. Nasayat mata nakariing kan, Rafi. Anay, nagsakit ti ulo ka. Kasano? Katkas taunay ti bartak mo idi rabi Ay, wan nga ron. Dakbagay din malagip no kasano ak anak kaawid. Adamat ko siya nang itulod kan ka iti rabi Boss mat tinangag ko nga inbangam idi nagpakada ka. Kastaya, nalabit anis sermon tinangitulod kanya ka. Nakababayin pa din. Malay, agmurmuray ka ditan. Kalpasan na, sumaruno ka ijay kusina. Taidasar kunti pangar mo sa ranta. Sige, sumaruno ako. Agdiram usak labit. Ne, sa dino ti papanam, Rafi. Nakapalas ka mat. Kasta unay abang luma. Sabado matita.
Ada ka di pagnam? Wen, rumarak bid. At dalamapan ko sarakan na tao. Sino? May sa kadagiti bats ko iti college. Kagap-gapo na kami ni Jay Dubai. At akano itid na pasalubong. Kasta? Wen, mala, panawan kan dito eh. Agawit ak mataladagos, kalpasan ti pa nagsinarak mi. Sige lakay. Agan-anad ka nga, Rod. Clarissa, sorry ha. Ha? Sorry, iti anya, Rafi. Sorry, gabuta ka na yun nakamabartek nga gawin. Diyan kami mapagkitkitan ti awis na kiti barakada kay nakatrabaho. Sa pasensya kan, Wan. Mala, di mon panunutan day talakay. Umay kan talabaran ka. Itikas na. Mausawan ka. Oh, Clarissa. Wala. Uso ba munti kami setam, talabaran ka. Clarissa. Oo. Di nakarakupan Mabiit laang talabaran ka pa. Ikat ni agat arak ka. Oh my gaman kiti. Rafi. I love you, honey. I love you too. Rafi, honey. Ay, sus, kumapoy sa akin din ni Rafi. Abalay na. Ha? Anyat kaya't mo asawan, abalayan. Dua atawin na nagdindin na kini Clarissa. Nung maging gaysa ka, humpay lang apo ko tayo. Ha? Ayun, aniya. So ako mapoy dan sa akin ni Abalayan. Ay, kat, urayan tayo, abalayan. Saan tayo idang kaapuraan? Ang mga no, madama, amalutluto. Wan ba kindi Abalayan? May mayat matlaan, no mayat ipan nakaluto na. Iti kasta, napintas kan gwapon to ti agbalin nga apo ko tayo, abalayan. Ha? Ay, wait, Abalayan. Husto takino na. Siguro ke, madama pa lang ang mapampanday. Masikog ako ng Clarissa? Wen, Rafi. Agtalon na bulan. Sigurado ka? Wen, kinapudno na. Kagap-gapo milaan ka ni April iti doktor. Jakon imbagbagakan ka. Ngamin, ti amok, gagangay lang a panagsakit ti ulo kan panakaulaw ti rikrik naag. Ngamagayam, masikog akon. Kasta ka di? Wen, aguray ka. Apay akaslasan ka mat anaragsak, Rafi. Kwa. Saan mo? Siyempre, maragsakan na ka. Kamaudyanan na. Maadaan tamatlaangan iti anak, Rafi. Sigurado ang maragsakan datatang kananang numaamuan dati may papan iti panagsikog ko. Clarissa. Agpudno ka man kanyak, Rafi? Ha? Ada ka di parikot? Apay akas na di ka matan makaid na. Kwa. Awan, Clarissa. Awan. Nabanugak lang siguro. Sagad nagdagang ti panawan. So akas la sana ka komportable. Ay, wanam ti sikog mo, anak ka. Di ka lang bampanlaw. Mangan kay ti nasustansya. Iti kasta, nasalun at ti pasngay mo. Wen ka di, tatang. Ay na, anya nga talo agbakasyong kapailaan. Tapno saan ka ama stress iti trabaho? Talaga nga excited kayo na amadan iti apo ko, tatang. Ay, launay anak ko. Agbakasyonak to, inton dandani akong agpas ngay, tatang. Sayang mat kisweldo, no sapsapal ti agbakasyon. Kad may sa, awan mat lang ti aramidak ijabalay. Sigurado ang maboring akto, no bilang laang. Sa bagay mo't kindi anak ko. Basta nadam nga nun kisikog mawan. Wan ka di, tatang. May mayat mat lang no sumragak pa iti trabaho. Iti kasta, ada exercise ko. Ay kay ibagam kini Rafi at asan unay nga aginaw.
Iti kasta, maiwanan na kakabayatan ti panagsikog mo. Uwan, tatang. Napagsaritaan min day ta abanag. Itaman pa yan nagawid ka dito'y balay, Rafi, anak ko. Manang, Ha? Nabartak ka. ay, kuwara lang. Saan man? Slight lang. Apay, ada ka di parikot mo. Manang, Ne. Apay nga itagsangit ka, ba't kan baraw? Apay, nagapa kayo ka di iti asawam. saan nanang? Saan mo't gayam? Ang apay nga agsangit ka, ba't tananak ko? Nadagsan ni parikot ko nanang. Ha? Ne. Anya ngay dayta. Ibagam. Barang ada maitulong ko, baro. Nagababail man. Diya akong kabailan nga ilimid pa'y. Ngamin, isang malangit ti marikatan. Rafe, syakti inam. Ibagam kanyak no anya dayta. Nakasagana ak adumngag anak ko. Ay na, nasaya at balta nakapasyar ka dito'y balay-abalayan. Nabalayan. Ada gamin nas ka na pagsasaritaan tayo. Nay, kasla na patagag pa'y suday ta aabalayan. Ay, talagaan na patag abalayan. Kaya't kung agsasango tayo, kastamot na na Rafi ni Clarissa. Ay, anya nga'y day ta pagsasaritaan tayo abalayan. Maamuam to, intun madamdama abalayan. Urayan talabit, dagiti agasawa. Sige, abalayan. Mabiit laang nga raw tamangisagana ak iti merienda ta. Pagururayan ta kanila kay kaw, kastamutan ka darafe kan Clarissa. Pagkawan ko ma, Clarissa. Apay nga itapay, Rafi. Apay. Sorry. Jakmat nagayatan ti kasto yung marikrikinak. Nagsakit, Rafi. Nagsakit. Itapay tamasikuga kon. Lumay babanli pa nagsikog mo. Oon pare ko, tititay ta. Oray balibalik ka din tapay ti lubong. Sana may libakas siya ti ama ti ubing. Rafi. Sorry talaga. Inaramid ko matami ng kabagalak. Tablag bayag ti relasyon ta. Ngam talaga tiyahon kabalan pa nga iliman. Sabay ko ma, tama pa kawan na Clarissa. Ngamuray no kastuyak. Tiyak to pagtalikod ang responsibilidad ko itanak ta. Iso na lang ta. Usapo lang wasuwasan ta ang relasyon ta. Ngamin, ni Raymond, tiket ko ang makadin na. Rafi. Di kang danag. Tagtali na idlat tamat ti komunikasyon. Kan panagpagayam ta. Gapuit anak ta. Ikarit, ngay pa'y ko amin nakasapulan niyo. Katulitag manan, tagkinta ko iti pamakawan kan ka. Sorry talaga, Clarissa. Ay, una yung tigas-gasa dyan, nagtabakat. Ay, nako. Uwan nga rod lakay. Kaasimot dyan ta. Nagmayat ka kumanak kabil-kabilin ti manugang takay. Masurunak man ako na ako. Ay na, ang kalma ka kumalaang lakay. Ang mga nuan niya ti mapasamakan ka. Una mo lagi din na ya. Gumula ka, inranana na pa yung mga ron. Ang
mamaskog ti anak ta. Ay, naku namon lakay. Ang anyagay nga rod. Talaga siguro akas ta. Respetuan tayo ti desisyon da nga agasawa. Haging gaita. Sak pa'y laing maawatan. No apay akas jay tinaramid ni Rafe. Lakay. Nakasingsing pipe di anak ta. Nagagay, napintas, di adalpay. Ay, nako. Una yan, tayo sukad na mo ilata. Tinasakit. Iti pa mo pada na lalaki. Unay mo laki din aya. Ay, wanan bayan na niya bakla. Ay, makasahuak manitis na anumpay no kasto langay. Mahusto ka din day talakay. Awan karbagan tayo amang judge ka ni Rafe. Anyangay nga road. Katalaga siguro akas jaymet ati kinatao na. Rumbang nalaang nga aklunan tayo ti amin lakay. Una, diyan mo anak ta nakakaasin. Ay saan akaasi dyan anak talakay? Nagasat kit dia. Ngamin, naparaburan dapay iti anak. Sakbay ang nagladlad ni Rafe. Sana balay? Tanda tapay mat amang ipatagkan ko ana. Kasta mat tanti agbalinto nga po ko ta. Dakalan ti tiyan mo bes. Kabulanam ita saan ka di? When best, iso ang nag-file akmatan iti maternity leave ko. Maikawa kaming tulakit di. Iti mano abulan akaawan mo diti opisina. Wen nga rod best. Sana bali tagsubli ak tumatlaan. Ken maysa, kanayunam tumat timang sarong karkanyak. Saan ka di? Ay ka siyempre Aywan gaya. Kumusta mo ni Rafi? Nabayag mo na jak nakita Day chay. Nakabakasyon iti sa bali pagilian. Agin enjoy ti loko kadwa na ti boylet na. Bareng makaawid dan to sakbay ti panagpasngay ko. Ay, unay lakit din nga agpay so ti biyagan niya. Wen nga rod Nasakit. Ngamnas kan nga aklo na konti amin. At talaga asaan ada kami kanya Rafi tinaituding para iti tunggal maysa. Malagip ko lang nga rod ti imbagam iti kanyak. Akas lawan ganas na tunggal agkaida kayo. Tagayam, hindi kayo talo. Sika talaga, bes. Malagip mo pa ilahang matday ta? Wala nga ron, bes. Talaga adyak malipatan. Nang runa, numalagip ko akastoy matan tinagtungpalan ti panagasawa yo. Ay, wan nga ron, bes. Mapagsisilpok itan ti amin. Ala di mon panunutan dayta. Amangan no isupay ti maysa apaka-estresa. Sana bali, taadamot ang anak mo. Ipamaysam to kan kwa na ti atensyon mo. Isunto ti agbalin nga inspirasyon mo. Iti amin nga aramidam iti biyag, bes. Nagsina kami ka ni Rafi kat nakidan na daytoy iti pada na matlaeng alalaki. Nasakit ngam ininot matlaeng anaklon ko ti amin. Ita, 5 titawan ti anak mi. Kat pasaray alaan kan ipasyar na matdaytoy akadwa na ti kadandan na ita. Jak matkit di babalawan wenno sidiran ni Rafi. Dayawak pay kit di gaputan nagbalin anapudno iti riknana. Ti pagsakitan lang tinakam ko, nagkalaysa kami pay sanan to inaklon ti amin. Kas panang respetok iti kinatao na, pinalubusak nga rod iti kayat na. Napalabas matkit din dayjay ngamjak lang maliklikan alagipen. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. Kablaawan ka, iti panagbalin mo anatibker, iti panubok adimtangkin ka pagayam ko. Dayawan ka, gaputarin espetom ti pangadang ni Rafi, nga uray na sakit para ken ka,
kat intad mo ti wayawayana. Anya ngay nga rod kat isumot ti ayan ti ragsak na. Ipamay samlaangan ti atensyon mo iti anak mo. Patsek adumtang tumatlaang ti lalaki ang mangayat kan mangipatagken ka iti napudno. Alakastan pagayam Clarissa, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.